kinangonelewa ndoro makitumene wenondaru servo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji en lomani wakale ngona MV mbongi keiko en bide FM 92.2 FM kamisa ke catch tunga weekenda en mbongi ni penga ravi en dende bono binoto ni bikemu ke sarve kani ni ndo batabul mai sia machikomai en nomni sal kamrengoka na Viti FM en mbongi vinaka ni kuwa rongoda Premium rum, taste the spirit of Fiji. Eu verifico servo que Bounty Premium Ram taste the spirit of Fiji ni bulu binak na turang marama darbo kinangone lewan ni sakinda bakitiko en lamu ni wangale bungon MV bonkiko ken domi tabu daldiko indun na yetanlo ni share se pak matali share en bongi binak ni ko rongot na share ngo kan dasa rongot tin ken talnoa ia me bakanga ni sangaya tiko mai na kena video darun rongot talimanda saram baltem darun sarabo live kena video en bongi binak ni ko bulu binak kabir tuni lawan ni tadi robos drivers Asnil Chan from Rongten Sakota City Dombulu binaka binabal siam cikamai tamai litia angiokata serta rapanguri mengai botai beton tuibane tine litia tine chawana batake tinai sabinesa ke Ivani batake litia bimbinga be bode gelo tosi binibuna happy birthday lewa kalonga cikano mungarevuli en singa ni mataka abakatalangina no bambula tikani be akuila tambalo fada mbulasia ratu tambusakia ndombulu binaka kalonga cikano be sulbeni koroi mbulu binaka Vina pala besar siam cikama ronga na mu likes na mu share na mu like na mu share en bongi vina kanikua mera ni na iba bota en buku ni loma baru takabikenta Bounty Premium Ram taste the spirit of Fiji kana kita uritiko en bongi ni singa lotulebu idala shotam bulu vina ka mai nanuda sabu do bulu vina ka mai sabu vina pala kendo ding tak tira video FM fada kwil tambalo resi ngoi Ebina pala besar siam cikumai en bongi bina kedete bikem ni kedele rosulu kaba Nisa sar live cikumai en bongi bina ni kuwa en bongi ken nama kiti non taru servo Iliana koro ilang impulo si ama indunan bilo kun lenga ongale kon MV bongi kon ngale kikele ni keri Poni bina tukeni en loma ni ba na linga nganga ba mai na lupatu na kene tauke yo vila me linga nganga Kerto kesar na bubale Iliana koro langi kerto kesar loata ndo bulu binaka en bongi binaka indende bakata lagi no bambulu tikani bertin lawan ni sketch roko en bulu binaka turun tahu siama cikani goka bulu binaka bimbuati osaki au Anna Lewis tinai Lewis tua aseli ngonga na lipstick ba ndoka na isu saya wa samboro lipstick tiko turun lawan goka en bulu baka ruang FJ bulu siapa le setara ngor mege botenga bikto nangkara ono me katabu ndo bulu binaka Elini matarungu Bulu binaka may puni moli matamba kay Yeseni Yeseni bulu binaka Disa umuri baka talaga na Amelia Galturanga Banaras Lautoka Juliana Lewa Vakatong ang bulu binaka Kay John Pita bulu binaka very nice program say thank you so much John Pita Jihon Pita Binabalik na siya machika may ronga tabi kimi kita nabiakan na mo like siya na mo share and ang bongi binanikuha meron niko may bota-bota na bukun niloma suliya walitiko Bounty Ram taste the spirit of Fiji bulu binaka may korta share so lima ram mo selen en Holland bulu binaka be indo la Hernandi Hernandi bulu siya so tarik sabo tabi ta koro in bulan boso may rukun ni ulibnu Mount Washington Nambuke lebi ram kandabu do bulu binaka kay Nalisa matra family o tinay tumbuna ngango kung melaw toka makatal kinabi makalesi molikini Dombulu binaka sira patay kinabi makalesi kay Dilayla Rosem tumidra sa lautoka Dombulu binaka nilalawan ni Candy Arhas Coach Warby Victoria Sa kayo suktum na nakadako Peter Manaso Ambuso Akuri Sayasyo William Kailote Dombulu binaka tau kay Owerasea en bongi binaka indente okay non daru servo en bongi binani kume baka no sabar ta kod daru sarongo dawati italo ni sere ni endela madha me bertuna tuna Fiji featuring Lemba mon le kalanga tuna sere ko Lemba tuna Fiji mat sere klele sarno daviti abu ko no to sere tali textra tu baka libu en ngona ngoka ka bola sere tu berto o je tauleka na ndela madha kena sere nduna ngone lewa ngole men bubale ka borro kan dendre sarno na toso en buku ni dendre estaba tiko no nambula en buku ni mbula no moni vale na ngone leongoka I amane otina una sanga ngole ko en ngone leongoka mela ibangara enduno na zakazaka amani toso no bangara kala kikunya sara enduno na zakazaka binaka
sanga ituku ni lo manoko ya andrenre na nona toso tiko ena toso tiko ngailiu vitali mandanga kirambedi koya na tamata se tala taki koya na wekana ena sanga ngoko ya me adova endura pono binaka ina ngongo kana ngona leongo kasabi ngarabi tiko baka hostess se cabin crew kasa bingarab tiko kina ngona leongo ka na ngona leongo ka endura kana sanga baka dorto mai mani me adova na pono dedere sa toka kina ena ngauna binaka ngoka turang kina marama torbo kina ngona leon talon share tonight Fiji in Delamada ena bogi binaka ni kuwa yo sabina kabikenda kada sarra kan inda sema chikomai ena buku nanda live ena bogi binaka ni kuwa ndaruna sarra live Telemandanga na talon share in Delamada mai be lemba virtual tonight Fiji ena bogi binaka ni kuwa kere kono ka guna nakanga madaka bono mu likes no mu share ena bogi binaka ni kuwa merao ni ko bagi bota ena buku ni loma e solio wale weekend o bounty premium ram taste the spirit of Fiji ena bogi binaka ni kuwa ya weekend ka sarabio kani ndaruna saraba live sarmandayani ni talo ni sherengoka ena bogi binaka e ndaidai Ito toko din tamo ni share may virtu na tonight Fiji featuring Lemba and italo ni share ndela maza en lamu ni ngale wana envy boy kiko en mbongi bina kaniko en ndaru share ba uro ngono mo like sina mo share en huku ni iloloma e bro taka bikinda robonti premium rama taste the spirit of Fiji anu ni toko ndar bingara bisha muturanga tani ngena